Liebe Schüler، أعزائي طلبة الصف الأول الإعدادي، النهاردة معادنا مع التقييم الخامس. يلا بينا نبدأ. Lies den Text، اقرأ القطعة. يلا بينا. طبعا هنحل عليها الأسئلة، نحل الأسئلة بالصيغة كاملة. تمام. يلا بيقول لي hallo ich bin محمد صلاح ich komme aus Ägypten ich wohne jetzt in London. أنا ساكن دلوقتي في لندن. ich spiele Fußball، بلعب كرة قدم bei Liverpool. ich spreche Arabisch، اللغات اللي أنا بتكلم Arabisch Englisch und Italienisch. تمام. بيقول لي بقى beantworte die folgenden Fragen، جاوب على الأسئلة. أول سؤال woher kommt محمد صلاح؟ طبعا kommt aus Ägypten، وممكن أقول محمد صلاح kommt aus Ägypten. wo wohnt محمد صلاح؟ wohnt jetzt in London. wo spielt محمد صلاح؟ بيلعب فين؟ spielt Fußball bei Liverpool. Was spielt محمد صلاح؟ spielt Fußball bei Liverpool. Was spricht محمد صلاح؟ طبعا عارفين spricht Arabisch, Englisch und Italienisch. Tschüss.